Ka Henry Treb Youth Council mulai circle, hapo ka jingalam ka organizing committee kalalik banjurip kandit kansan, bat penharkerat da kasir lapalang operation, ikikato kane kibar jela kibalwan tray, barwan syong dukan beay hapo ka sinong maulay. Ya kane ka operation lasdang na maulay modal baki normally 3, bat terter siya maulay Japung. Hadin balalap ya ka jingwan tray babean jung kiti kibar jela, nakliang jong kaseng kala syube, bat pakhang mardor ikti dukan. Ibakan tu bikinong tray bela misteri, nong syong dukan kapsnyu, bat dukan hardware. Habai keren berorganising sekretari jongka circle, buasan bor marwain ulong, baki bar jela menta kila kencengan, banwan syamolai, da kabaong bakane boro kadai naki kasi. Ulamaham batong ikiti kasi keduk bar jela. Bakin sengbaha ban husiar, yuk kelalong kum kakana, ba onda las ai upseng unsapu kelai hihi. Bukan kan? Bat bentuk kurang. Udah warna kok. Ini sakit lah.